Salama sitamu malik siduk pakaboro lan kamarampasan lan puang Yesus. Madinomoki sitamu ulan duit renungan harian toraya Allah Senin tanggal 10 misa bulan Maret tahun 2020 napa. Naya tu kadan napung matua ia motubunga na surat na Rasul Paulus la kota Korintus pasal 10 aya anan salako aya sang pulo talu ia mo tu nakua apa mintu nato mendadi sangka lako kaleta kumua da antaka doang itu apakah dake susi tau hiato da amidadi to umpenombai diata susi tu tau hiato pira susi tu mangka di sura kumua ia tu tau ia to mangka unno kok kumande sia mangiru anake de maningo da duka tapogau gau sala susi tu tau ia to pira anna sangallori na tibambang 20 talu saabu mate siada anta sandak-sandak puang susi tu tau ya to pira mangka usandaki anna mangsanni ula siada mi mak nuku susi tu tau ya to pira mak nuku anna mangsanni kalamau mintu nato mangka mo urampoi tu tau ya to ladadi misa sangka sia mangka di sura la mendadi pak pakilala lako kaleta tu kita tona lambi ti paranta na lino. Ya moto minda tu usanga kalena bendan la na pengkilalai da anna tobang. Belanna ya manna tu petoba biasa urampoi tolino tu mangka urampoi komi. Apa maruru tu puang matua ta na popa elok na komi di patodon ni petoba. Sangadina la pada napabu tu petoba tu katilendokan kumua amibatta umpeng kananangi. Amin. Nah yatu Pak Basanta di pakondi lan misa Pak Nanungan ia motu Pak Pakilala lako taunna puang. Siulu tu di pakaboro lan puang Yesu warning kadayate nenek di bahasa diolu pira-pira inan kumua den tu inan tu tae na bisa dirumbu ba tu den tu inan tae na maadin ditamai tanda yato umbengki Pak Pakilala kumua labuan ke malaki urrekei ba tu mentamaki den duka na iate kada warning tae mo na dipengkilalai sia tae mo na dikanandai ya moto nenek bang labuan tu ke denni tu diona pengkarangan susi duka moto tu Pak Pakilala dio mai Paulus lako kombongan dio Korintus ia tu Pak Pakilala dio mai Paulus belanna penggauran tang melo tu napogau nenek todolo na Israel ton natu lendu. Na kamora itu diona mak rupa-rupa kakadakean. Ya moto lan Pak Basanta yaitu Paulus umpakilala kombongan dio Korintus di kuah nama tangkin da anadenna bata maka kadakian susi napogau bangsa Israel to diomai. Ya motum penombai dianta da anaden mak gau sala usandak-sandak puang mak nuku-nuku. Ya moto tuna Pak ulelian Paulus belanna ya tu kombongan dio Korintus buda tu penggauran tu napagau kombongan tang sitinaya kapatonganan na lako Kristus. Susi moto tu napagau nenek todolona. Ya mote tu mendadi Pak Pakilala belanna moira kana disanga mo taun na puang tu kombongan dio Korintus apa nenek bang patu peroso urampoi.
Siulu tu di pakaborok lan pung Yesu katuan tatu totemo den balana penggauran tu di pagau diona tu lendu. Susimoto tu marasan na pagau tau lan tondok di Korintus ton natu yato. Ia duka moto tu mendadi pak pakilala lako katuan ta mintu to mak patongan lako Kristus atu totemo. Kumoya te katuanta nenek bangpa narampoi petoba sia bala. Ya moto la tontong bangki matangkin sia mandak lan kapatonganan lako puang Yesu. Moira kana nenek bang tu peroso rampo lako kaleta. Apabila na pangrondong na puang tu tontong laus saladan ki. Na pasitoyangan ki dio memintu kakadakean. Kanandai tu kaleta kumua, taun naki pong matua, anta tontong urran nuanan ni. Amin. Ta masambayang, ki pudi ki pakalabi tu sanga masiromi, o ambek mamaselan kada tuan suruga, balanna tumbaya tu mamasemi. Payan sia lempan lan katuangki. Lan teatu tetemo mangkau mokan mika masei. Ulen duit tu kadami tu mangka mo disauran. Ki kanandai kumua ia te kadami ya mokada laung pamatotok kan. Mengkaulah sia mak renuan dio olo malak bimi. Ya mokada la nenek untun dan kan pegawai mak rupa-rupa kameloan. Ambek mamase lan kada tuan suruga umba-umba nana itu tahu melante allo totemo. Umpanata itu mak rupa-rupa sarak pengkarangan mangkami patageran ni. Lah kikana seduka kumua kamu la urrondongkan. Ya moto pagarri mi tu salah budangki lan sanganna puang Yesu mi tarima tu pak pasake diomai puang na puang mora pasake komi sia ungkatirinai komi. Na puang mora parangi komi lindona sia turu-turui komi. Na puang mora patiruang komi lindo masokanna sia pasiria komi kamarampasan. Amin.